Oke teman-teman, jadi di sini gue mau ngasih tahu cara dapetin Puyol. Ya, karena di sini gue udah dapet ya. Jadi caranya itu ini kan di sini nih. Kemarin tuh gue stuck di sini nih. Ternyata pas gue baca-baca, minimal tim overall 81 dengan satu pemain Spanyol. Jadi kita harus masukin pemain Spanyol satu dengan overall berapa tadi, 80-an ya. Nih ke dalam squad sini kita tes ya. CM nya kita tuker. Ini nah udah kita tuker. Nah kebuka tuh ya kan, sama pula dengan ini ya kan. Nah ini kan belum kebuka nih. Coba kita cari-cari ya. Minimal 93 minimal guys. Tuh gue nggak ada. 92 ini. Oke guys, jadi di sini gue sampai beli pemain ini Trent Arnold sama Kante buat naikin OVR-nya doang nih. Gimana nih ya? Tinggal biar 93. Ayo lah OVR 93 lah. Nah 93 kah? Masih 92 guys. Coba kita naikin Semiro ya. Nanti mungkin lagi coy. Ayolah, mana nih? Gua sampai beli pemain 2 loh buat selesai ini doang misinya. Apakah naik? Aduh 92 terus loh. Ganti ininya ngaruh gak ya? Di sini udah ada 9 pemain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. RM Saka. Tapi 92 cok. Ada pemain penggantinya ya. Loh malah turun loh. Nah ini 94 nih. Nice. Nice sudah 94 nih ya kan. Langsung saja kita cek. Nah betul kan. Buset ternyata harus kayak gitu loh. Oke bentar main dulu. Well, the weather forecasters promised us an agreeable day for football, and that's exactly what we've got. I'm Derek Ray, and my commentary partner here on the gantry is the former Arsenal and West Ham player Stuart Robson. And no question, this ought to be a game that gets pulses racing. It is Chelsea up against Bayern Munich. Well, thanks, Derek. The best coach I played under would always tell us before kick-off, earn the right to play. If you can win your individual battles, outrun your opponent, eventually you'll get the space to show your ability. Now this could really lift spirits. Yang bendera-bendera gitu nggak bisa ya. Kayak Nunes. A few moments later. Habis. The referee's whistle, and it's a win for Chelsea. That's the big headline, Stuart. Well, it was a very assured performance, wasn't it? I was particularly impressed with their Anu play. menang pakar. Really lively. Pakar. Nah
ini berhasil ya guys ya. Saliba berhasil ya guys ya. 11 pemain, buset, semua pemain dong. Udah gitu aja lah ya.